Alen Žanetić, nekako svrstavanje, žanrovsko svrstavanje u dokumentarnog fotografa ili arhitektonskog fotografa ili modnog fotografa zapravo ne volim i ne mislim da se mogu staviti bilo koji od tih žanrova isključivo. Znam da je situacija fotografije danas, ako se mislite njom baviti i od nje živjeti, nije najlakša. Morate se širiti i kao fotograf u poljima interesa i poslovno. Negdje na tom tragu se dešava prilično velike razlike između onoga što ljudi žele, sanjaju i s kojim ambicijama ulaze u ovaj posao i onoga što je realnost. To se desilo i meni u prvom sudaru s industrijom. Mislite da kad dobijete ugovor sa nekom dobrom agencijom ili kad dobijete prvih nekoliko poslova, mislite da ste napravili sve na svijetu, da će nakon toga biti samo med i mlijeko, da se samo može gore. Međutim, tako jednostavno nije. Malo je izrazito talentiranih ljudi koji se nađu u pravo vrijeme, na pravom mjestu i u karijernom smislu onda naprave skok poslije kojeg nema povratka. Recimo da su stalno negdje u vrhu. Ja bih volio da je meni to neko nekad bio rekao, jer sam se opekao u zadnjih nekoliko godina više nego jedno. I kad sam složio čitavu situaciju i shvatio da predajem tu u Makarskoj, a odrastao sam inače tu preko na Braču, gdje sam povigao s obitelji od rata u Sarajevu. Vi danas to vjerojatno ne radite, mi smo uglavnom radili u tamnoj komori, odnosno u zahodu informatičke radionice, koja je bila improvizirana tamna komora. I nekako smo svi odrastali na priči National Geographica i sličnih časopisa koji su zapravo sugerirali neku romantičnu priču fotografa koji putuje, radi, uživa onome što radi, ali isto tako uglavnom uživa. Što je daleko od istine, pogotovo danas. Skoro da najmanje fotografirate, a puno više se bavite nekim pripremama, papirologijama, odrađivanjem 100 drugih stvari da bi mogli financirati ono što bi željeli napraviti u danom trenutku. Tu se opet, evo, u zadnjem redu sjedi Krešo Žanetić, on je nešto slično pričao sinoć za vas koji niste bili u polju te nekakve wildlife fotografije, odnosno fotografije prirode od koje se kod nas teško može živjeti.